Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi setengah siang untuk para sahabatku dimanapun berada. Salam Jumat Mubarak. Semoga di hari Jumat ini berkah, rahmat, rezeki terlimpahkan untuk Anda kalian semua. Dan untuk para sahabatku yang menunaikan ibadah sholat Jumat, saya ucapkan selamat menunaikan dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amalnya selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sahabatku, ini lagi rutinitasnya para nenek-nenek ya, mau minum teh. Dia punya aktivitas sendiri dalam seminggu sekali untuk ketemu sahabatnya, untuk ngumpul, ngobrol sambil minum teh. Dan saya sebagai seorang PMI di Hong Kong meliput, membagikan video untuk Anda kalian semuanya. Dan terima kasih atas support dan dukungannya selama ini untuk sahabatku yang dimanapun berada di seluruh antero. Saya ucapin banyak terima kasih. Oh ya sahabatku, yang di Hong Kong masih suasananya panas banget karena bulannya, tapi rodo ada angin semilibir, apa namanya, anginnya semilibir, jadi rada enak. Nah, untuk sahabatku yang lagi kena masalah dengan majikan ya, saya ucapin semoga, saya doakan semoga masalahnya tepat terselesaikan dan bisa bekerja dengan tenang bersama bos. Pokoknya jalani aja, semoga 2 tahun itu tepat berlalu dan finish. Jikalau tidak ingin menambah majikan, menambah kontrak, bisa mencari majikan yang jauh lebih baik lagi. Nah, doaku untuk kalian semuanya, salam sehat, sukses, dan sehat selalu. Ini lagi mau masuk lift sahabatku. Itu ada mbak-mbaknya yang merawat nenek-nenek itu duduk-duduk di sini cari angin. Kalau nenekku nggak mau, enaknya tidur di rumah. Man. Oh yaudah. Man, sikap. Ini sudah masuk di areal masuk areal pasar dekat apa pasar template. Pasarnya cuma ini satu ini aja sahabatku ya. Jadi ya kalau terpaksa apapun yang di sini ya dibeli gitu lah. Adanya ini buah sih juga ada. Nih ada buah. Ini poponya yang jualan. Ayi yang jualan hari ini. Ini udah memasuki areal minum teh, bukan areal kampung ya. Untuk semuanya ya, untuk semangat aja, sukses selalu Anda, mengintai Anda. Begitu. Itu ada mbaknya yang dari Blitar. Cosan. Tumben mbak wis ning kene. Hah? Tas teko? Yo linggo kono. Aku linggo kono. Cosan. Kayak artis ya. Kayak artis itu Samtia. Nih sahabatku, hari ini lumayan rame ya. Ya lumayan rame banget. Nih suasananya. Nggak tahu kok tuh. Halo coy tuh. Ya, cái tôi bơ bơ
婆婆喺度，婆婆我都我就坐呢度嚟啊！容易咧，嚟緊啊！嚟緊啊！呢個佢女啊，佢叫帶呢啲叫一齊咧哋食嘅，係。揸車響呢個咩大嶼山嗰個咩，之前叫佢買盒落嚟嘛。你我有睇到誒，我有睇到誒。哦，哎呀，佛光嗰啲係啊，好興啊，好照啊，8月15啊，係咪啊？係。嗱，我有睇到，好似你哋有到，你可以。佢叫我切俾你哋食。係啊。哦，多謝晒喎。唔使。你阿女啊？係啊。係啊。大女個女婿啊，係啊。個女仔揸車喺呢個咩？好靚啊，個月餅嚟嘅。係啊，我都唔知喎。楊姨喺邊度住喺呢度啊？呢度啊。婆婆你袋你背度，婆婆。你擺嗰度一個袋係啊。你袋背度啊，攞嚟啊。佢啲同學嚟啊，家阿容姨同學啊。哦，有啊。係啊，容姨同學，你睇佢啊。佢嚟喎。撞到嘢快脆，但係呢家我接到你幾辛苦㗎，自己都骨痛咯，好用驚喎都話。喺張個頭，出門口啊，嗌到翻屋企，唉，係佢提醒你啫，佢好有心你知唔知啊？佢真係提醒你㗎。Nah, ini sahabatku sudah sampai di sini. Ini minumnya cuma ini dulu. Minumnya belum dipesan karena ada temennya yang belum sampai ceritanya. Teh dulu aja. 係啊，睇住啊，睇住睇唔到嘅，睇唔到㗎，走落眼㗎，係真係㗎。好似我見到都驚，好似喺個膊嗰度。我而家諗埋都驚，走落地好貴跌咗3次。係啊，有好巨症㗎。佢嗰個咩咧？佢喺珠海嗰個話即係嗰啲人啊，嗰啲去嗰度玩嗰度啊，啲人扮皇帝嗰啲嗰間嗰度啊。即係旅遊區啊！係啊，個去到門口跌咗1次，景點啊嗰度跌咗1次，行下又跌1次。好似腳冇乜力咯，突然間咯。跌咗3次。我喺一座啊，帶個細路仔放學啊，過翻嚟啊，你嗰啲咧咪一級級，好似人哋啲盲人嗰啲。係咪掹嘔你啊？係啊，無啦起粒瘡仔啊！係咪暗瘡啊？係啊，係啊，無啦起咗粒啊！咧你睇嚟㗎啦。哇，好師傅啊，啱啱沖涼。誒，早晨。我以為佢孭住鯉魚添。呢度呢個位孭住鯉魚。你哋知點會引我湊住佢咧？梗係唔會啦，因為佢仲細個，你明唔明啊？孭住我嗰個嘢，我以為佢孭住鯉魚添。買咩啊？唔係啊，佢啊，女婿啊，喺寶蓮寺買咗2個月餅啊，一對嘅，好靚啊。係啊，佢話叫我哋一齊嚟食喎。自己留翻屋企食嘛。咩？我哋都唔好似我婆婆都唔可以食咁多呢啲嘢。梗係啦。誒，係啊。佢8月15咧，係寶蓮寺啊嘛。哦。好靚喎，見到個寶蓮寺嗰啲月餅。我帶多俾你哋啊，有多啊，有到啊。送俾你哋啊，肯定個寶利大啊，好靚嘅。係啊，你好睇啊！因為喺同學哋加埋上嚟飲我嘢咪上咯，睇幾靚個盒，個盒好靚啊！係啊，盒好靚啊！佢裏邊啲月餅都好靚，睇唔睇到啊？手都打嚟㗎啦，係咪啊？好靚啊！係啊，雙程序嗰隻咯，有4方一個圓形嘅，好靚啊！係啊！一陣間晏啲整咗個食得切咗佢哋，真係好靚啊！呢個盒都唔知係咋，咪食月餅先咯，佛光普照，咪食月餅先咯，食月餅先啊！係啊，點粥啊？食啫，係啊，再雜再食雜啊，食咗啲雜。你啲多啲先，你切啊？佢有刀喺度，有多啊？我拎到俾你啊！有把刀仔啊！我你冇刀你。
阿婆婆問我話：你啊，俾呢啲嘢又唔抵多你啦，又抵啦！我話咁勁。大都市都係人一個，呢個係咩油？四方嘅呢個，四方有原有嘅。係啦。嗱呢個大好多，呢個又大好嘅，係啊呢個好大啊，睇唔睇到啊？係咯，好靚啊！好靚啊個盒。好靚啊！光寶照嘛，收翻埋啦。佢話佢唔千祈唔好跌倒咁落嚟啊，保住你大。呢一個咧就係美心月餅，睇到啊！呢個就係即係保年粉嘅呢個。切曬佢啦。好啊！切咗佛光寶照先。係啊。咁開先。切開佢咯，有乜所謂嘅？切咗佢咯。用嗰啲倒啦，咁倒啊！小心啲。都係要翻學咧，好靚啊！冇翻成，好香嘅係嘛？香啊！係啊，香而家聞到。係啊，啲月餅好香啊！點睇？睇你識唔識切？切唔好，切四嚿夠啦。5個人都話你唔知啊？仲有一嚿咧，食少少啦，唔好咁多。呢個要食啊嘛，呢個佛光寶照應該唔係平嘅。全部係炸啊啲。收出嚟食啦，媽仔。係啊，5人嗰啲啊，5人嗰張就一有個大網你，咁樣好似4塊啦。Oke, sahabat dulu, terima kasih atas supportnya ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, sehat pasti, sukses kita raih. Waalaikumsalam, bye bye.